Buzumal bussa diyal daqqashi burtu kuch funshirul Allahu Teala'nal zakatul fitr sah yalu busar. Musulman çurnal durhus azma sorun arba arşar aldanu darsun dikeser zakatul fitr biçin insakul. Sah biçin yalusar herçam musulman çurnan çivis saiku kunas saiku zuma durhus saiku qadurhus saiku zakatul fitr biçin yalusar. Zakatul fitr yalu qanaqisar beran nalul khunu barglogunu maq urkhil beran nalul çak buvannin ve mukumma çakliya bukumaq şaldus saqnigu bulum buçisar amma maqum butulan haram sar. Niyet duvan sar niyet duo farizasa zakatul fitralul sah biçin tuyava şersaniye urçaya bavattataya kunas Allah nalçaniyatu Allahu akbar kunu. Buttan buçisar salva urçaqgu kulpatraqgu gennaya tsuqqo khumma zakatul fitr butan ve mukumma sama insanaygu biçim buçisar ihtiyar losunu purmal losunu banaya. Sah biçeysar insan ya qanak hissab ante işle dullalisa bakla qurulya qamluya brinjiraya sassaguya kişmitutiya ve mukumma semigu insan ya qanak hissa antuq burugu genel işle dullalisa bakla qurulya qamagu bikan arkinsar buhus sachumal khakhan kummasa saqsaq qama bikan arkinsar. Abu Hanife al-Mazhab rembunu artsuynu sah biçile hurca niyet duansar. Na niyet duo farizasa sah biçin Abu Hanife al-Mazhab rembunu artsuynu kunas Allah nalçaniyatu fard Allahu akbar.